UMLA ka Amlarem constituency uba lakamen remboi hene kesngi ulasam ki tiar bat certificate syaki kendai pongut ki bala pendep ya ke jingsha hikai turai misteri na ke benta banchna ki yeng PMAY ha ke jingyalang bala pelong ha office terikam UBDO ka Amlarem CNRD block bala don langru UBDO uji milim ulambor suchen skill development officer MSSDS Ubi Marwen, Director Jantia Institute of Technology Jiwai Bat Kiwei. Kini ki kendai pongut ki dei napok kedarang bat nong talang center cluster bat lai jing hikai ki de ke Jantia Institute of Technology ke bala kershan pisa de ke Meglai State Skill Development Society. Karena kampung tangkap sarkan dari kakam kabanjen halal job kerja. Ka Meglai Skills Development Society kadai kowe nang atia ibapen kupon yang langsung senang jangka Meglai berkowe bat kunjuk yang ada blog na berta bakilla bagian halal job kerja. Ni dan sibun ki kam nilayoi banawe ko ki don ki yaki na ki asen halang ba don kiwan ki dong trek na ba balai dong trek kiwan na ba kamu baduna ki dong trek iba tena terus kan lembar le training ba video pin practice pin persya ba pin trip kenapa pinla ban im ban kali kesenangan im ban pin aji kai ya diwe pa kane kade kane nonton nama ba kabakusan amdai tang kita ingin keewan hendak kita pun Krishna kade ni berkata sampai kebanyakan mapi mapinte uwe u lewa mystery udah tahap dan diskari lade habo lewa department bagi kulit pijamu ladawi may school ilang apply scholarship khatarja shisnen tiyo scholarship dewa na diskari lade unang train mystery habo isin lewa department udah tahu banyo yang insurance. Kami tak training, mereka ini dia. Mereka sorkan kaperkat banyak daya di dan insurance apa orang pilih. Bantai dia lah. Ya tiba yang ikut tinjau dia. Nama bagaimana kita try bagaimana sorkan bagaimana try. Lalu hasor. Lada shnaya ko ini, lada kane begin kando shipro, alam dewan siu, ya kita berkata lewat ses. Kamu utai ni muhat siu khajna sarkar, bangkan ya, syah ke lewat department, bangkan ajiara, na benda ki nobela misteri terde. Video ini kontraktor habangi submit bill la dapat lepas ya kata ses na benta ba mana dia syadi nombor. Dia tak tahu. Wan bahasa sorkar kaperhat ay training kanengin syuan ay mikir kini anosnya ngimpir langkor kane to empower you kane kalau kamu share itu perhatian lagi tapi form itu certificate ko dia namne nangane warta kasi itu baro mnei mata ngishane ka bakongsa ka tenten hawakang mga trade history kamo kadenglo mantre mga cluster mantre mga dali iya bisa kenreo kadang kata lagi sebelum tenan tangah ba shna penyem itrebi katri kita betul dalam sungai apa klasta itrebi dan itu terde ta kadil carpentry itrebi
tanya itu. Ndai kamu masuk. Ndai lagi perkara abang India deh. Kan kena bertanya kepada Tuhan. Kan bertanya kepada cinta. Mano mentah kibain. Imtan kiba trailer kiba snagi snasen. Dan tanda nakun tuiri. Bagi lasyum yang ada yaine. Kaki stong kandang. Kijike tindong. Hamrai pisat. Pi hapo ka area jual. Ke area sosial. Evaluation. Play borok ki mission sudah Kristo. Tanpa keren kejengaran jangki leader juga senang juga nontolan buat garang. This would not have been successful. Nomor di maki kiba yaram di kablok kiba ai yaki kerjeng jangki mission borok banyo yang training. The government Meghalaya kalale a tremendous job ban ai yang training ki nomor one of the missions, the housing mission, juga government Meghalaya, and Limba Jupi is because of you, Bangila, and implement Mekanika scheme. Nama Babarengong kata nanipay kakamaran one of the major issues Bangila, kadeba balik yung timdet, day nama bang dot missions. Dengan government panakini kikanday pungut ki train rural missions minta. Kumbaga patay pa ang board na kinsa drone show in the upcoming years, kinsa drone show allocation to BMAY. Dengan prevent mapisya na PO ini tools, non kamay kini, mapila pan use, pan utilize na iki, mapila pan penyerap show pan na, ini ki yen kiba non kam tibre through BMAY. Te one more thing ako na kubay te yaki BTS yung nga ni blog. They maki regularly one monitor, one panirap, one ensure that the scheme is successful. Kung balabatay balang bolonero, there are more schemes ahead mo. I hope tanghali pinumsangi hani. I hope kita mga specialize yakini ka after the sitting. I hope kita specialize to come so mentan dalam train next time pati makipan trains for South Samut so information should be dispersed that way information is here keren bagi kami it's been useful for you nama yang ibu baru kalau penyerap snack ini it's been very helpful and useful.